بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد musidɓe an julɓe tedduɓe nenegotoɓe an e dina e enɗam sutiɓe lanka bodo ɗo ka ɗeri meɗen dina yankoji lefi meɗen imanu yankoji bi mana pasji meɗen fi ka promoten islam, promoten cosaneji meɗen, culture ji meɗen, promoten fina tawaji meɗen laaɓuɗi dagiɗi, sakiten dina meɗen, humpitoɗen, faminoɗen e dina meɗen ka finde meɗen, ka defe meɗen e ka jikkuji meɗen. Haray on fou e moɗon tuɗuɓe kolongaje muɗum ɓe mana gite muɗum e nanirɗe muɗum e ɗiɗo pasji meɗen fi nafitorgol nema Allahu tabaraka wa ta'ala wi'eteɗo islamu on fou e moɗon on salminama salminago islamu teddungo barkinango, gon woni salminago yimɓe aljanna ɓen ka aljanna. Miɗo wi'a on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe an tedduɓe, neniraɓe an barkinaɓe, musidɓe an e dina e enɗam sutiɓe lam fewndo o sa'i ɗo, ɓawo nde mi yetti Allahu subhanahu wa ta'ala fodduɗo e yettede, mi jarnimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala jujjuɗo e jarnede, sabu nemaji makko ɗin e moƴƴiriji makko ɗin e dow meɗen hino feƴƴi limtede. Oɗo Allahu subhanahu wa ta'ala caggal jarnugol mo du'ano ɓurnaɗo tagefo nulira yurmede annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, o mo Allah tabaraka wa ta'ala wi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Min nularima an Muhammad si wona ko a yurmede, sina a wonani ndeɗo windere yurmede. Oɗo annabi meɗen Allahu tabaraka wa ta'ala nulirimo yurmede, o arsiki en jibinede galleji gomɗinɗimo, be mana en woni gomɗinɓe oɗo annabajo, ɓi gomɗinɓe ai hanka haɗo yi woko en ɓi gomɗinɓe. Ɗum hiɗen yetta Allah tabaraka wa ta'ala e nden moƴƴere, tawde ala moƴƴere nde jiyaɗo heɓi sina ko Allahu tabaraka wa ta'ala waɗanimo. So tawino ko doole heɓayno islamu, harayno na enen wonayno julɓe ɓen. Si tawino ko jawdi itteteno fiyo goɗɗo woni julɗo, enen en heɓatano place ka islam, kono islamu ɗum ɗo ko bagoral Allahu tabaraka wa ta'ala, fadlullahi yamunnu bihi ala man yasha'u min ibadihi. Ɗum so wiyen zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u. Ɗum ɗo ko wiyete islam, ko wiyete gomɗinal, ko wiyete moƴƴuki e diina, ɗum ɗo ko moƴƴere Allahu tabaraka wa ta'ala e mo okka ɗum mo o faala. O okki en oɗo islamu, en ittari goɗɗum, en waɗari goɗɗum, wona sabu ngari men, wona sabu ngariji men, wona sabu jawle meɗen, wona sabu laamuji me'en, wona sabu bal o moƴƴi e meɗen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi en julɓe. Eɗen hani yettude nde ɗo moƴƴere, sabu kala nema mo Allah waɗanma yettuɗamo o ɓeydante, kala nema mo Allahu tabaraka wa ta'ala waɗanma dullanɗamo o waylitay nema on. Allah a jarama waɗugol men julɓe, min yettirima an Allah tabaraka wa ta'ala nema islamu e gomɗinal. Min duwanike oɗo nulaɗo maɗa mo nulirɗa yurmede, woni annabi amin Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yo Allahu ɓeydu jam e kisiye e dow maɓɓe kamɓe e yimɓe bele bon maɓɓe. An Allah ɓeyda jam e kisiye e dow sahabaɓe maɓɓe ɓen. An Allah ɓeyda jam e kisiye e dow kala duumiɗo ka islamu taaɓi taɓande maɓɓe ha nyande ronɗa leyndin. Amin. Musidɓe an e dina e enɗam sutiɓe lan ɗo e satiɓe sutoyagol lan, ittirino video on partagirra o e kala ko wawi hewtoyde, sabu en newna ni kala ndaruɗo oɗo video ndeɗo yewtere eɗen torimo kanko kadi yo laaɓa mofte ɗe reedu, yo moƴƴoro e musidɓe makko ɓen hewtingol ɓe ɗum woni partagugol oɗo video. So tawi non ellaji e paljereji joli e muɗum, haray surrol lan annon ko neɗɗanke
mo wona nelaɗo wona annabajo so falama moƴƴinde wonde o hawray wonde kadi o faljayi. fal kullu yusibu wa yukhti. en fo e meɗen ko en hawroɓe ko non kadi woniri kadi ko en faljoɓe. si tawi en falji haray surridiren laaɓidiran reedu itten paljongol. so tawi en hawri e sawaba haray ko yen du'odiran ko yen weltodiran ko yen sakitu moƴƴere nden. barakallahu li wa lakum fi shahrihi alkarim. yo allahu tabaraka wa taala waɗan en barke e nduɗo lewru meɗen sumaye. ɗum woni yo waɗan en moƴƴereji hewɗi e nder lewru ndu. en joɗino ɗo balɗe tati ado hande yewtuɗen seeɗa fi golleji moƴƴi ɗi andanɗa hawre ma hiɗi jeeya golleji ɓuraɗi yiɗede ɗin gollede ka lewru sumaye ɗo. golle ɓuraɗe yiɗede gollugol ka nder lewru sumaye ɗo. en jantino aranum ɗum ko ɓura yiɗede e gollede ka lewru sumaye ɗo ko horugol ndugol. li qawlihi ta'ala, sabu ka Allah wi en ɗon faman shahida minkum shahara falyasumhu. kala e moɗon tawaɗo lewru ndun yi'a yo horu ndu. annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maki sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. holire sabu yi'ede lewru ndun haray taƴire kadi sabu yi'ede juldanu ndun. wi'uɗen wonde gollal ala ngal jiyaɗo Allah gollata ka sumayeɗo mawnugal baraji ha hewti horugol ngol. si iwi e horugol ngol en yewtuno seeɗa e moƴƴereji kadi ɗi andanɗa hawre ma ɗi jeeya e ɓuraɗi yiɗede ɗin e nder nduɗo lewru sumaye. en wi'uno wano waɗoygol umra ka suudu Allah hormanteru makkatal mukarrama, ɗum woni ka baytullahi l haram. so tawi on tigi waɗi umra e nder nduɗo lewru sumaye o windante baraji wa tottuɗo hajju. la umratun fi ramadana taadilu hajjan. annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wonde umra waɗaɗo ka sumaye ɗo baraji makko eno fota e baraji hajju. ɗum ɗo fof koye honɗum jeeya koye yurmede Allah nden tabaraka wa ta'ala nde o moƴƴuri e meɗen enen ɓeɗo julɓe. ndaare allahu tabaraka wa ta'ala ukki en jemmare nde andanɗa hoorema si a golli dewal e mayre hiɗa mari baraji ɓurɗi moƴƴude dewe ɗe golluɗa e lebbi wulure hiɗa gollude taƴidirari. laylatul qadri khairun min alfi shahrin. ɗo wona qima lewru ndun wona yewtede fi muɗum ko al'amalu alladhi fu'ila fi ramadan wa fi laylatul qadr. ko gollal moƴƴal ngal goɗɗo golli e nder nduɗo lewru hawrodiri jemma laylatul qadri. ngal gollal ɗon baraji maggal moƴƴere maggal welaye ko Allah jogi kon e maggal khairun min alfi shahrin, no ɓuri lebbi wulure ɗi annanɗa hoore ma ɗi wona laylatul qadr. lebbi wulure ko eɓɓidirte ko fotata ko duuɓi 84 e lebbi seeɗa. sa'iji goo ko wano lebbi 3 e balɗe. ele duuɓi goo kadi e sa'iji mum goo atawi ko lebbi 4 woni ko fawoto e duuɓi 80 ɗin. duuɓi 84 e lebbi. baraji ko gollata kon ɗin duuɓi ɗon fo hiɗa gollude gollal ngal taway ngal na farilla mo farlaɗa, ko gollal yiɗangal sunninangal. baraji ko heɓata kon e jemma laylatul qadri. si a golliwa ngal ɗon a golloyay lebbi wulure, ɗum woni duuɓi 84 ɗin e lebbi muɗum. tawa baraji ko heɓuɗa kon e nder jemma laylatul qadri on hino ɓuri ɗin duuɓi ɗon. ɗum woni khairun min alfi shahr. idan ɗum ɗo ko honɗum ni allahu tabaraka wa taala ko moƴƴere o waɗani ɗeɗo mofte hadihi l umma al islamiyatu l marhuma. ɗeɗo mofte islamu yankoje ɗe allahu tabaraka wa taala teddiniri nguɗo ndulu ɓurnangu e dendangal nduli woni ndulu annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. e ndeɗo deftere nde allahu tabaraka wa taala ɓurni kala defte woni ndeɗo alqur'anare nde Allah tellini e dow ɓernde annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. fuɗɗi nde suratul fatiha rawnoroyi suratul nasi, ɗum woni suratulji
corteji 114. alquranare nde anndanɗa hoore ma ayeje mayre e ɗimore yimɓe ɓe wona kuufayankoɓe ɓen ko ayeje guluje 6,660 ayewal. hisbaji ɗin ko ɗi 60 hisbe. nde ɗo alqur'anare allahu tabaraka wa taala waɗinde musaddiqun lima bayna yadayhi min at-taurati wal injili. kadi o wi kanko allah waɗi nde ɗo deftere ko nde complément, bi mana ko nde ardinde, ko nde ɗowde, ko nde timminde, ko nde gonginde, bi mana ko nde arde tummidiri dendagal ko wiyete kon defte asamayankoje ɗen nde feƴƴi yeeso nde acci ɗen ɗon ɓaawo. ko ɗum woni ko yaltata kon e firo musaddiqun lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil. idan nde ɗo alqur'anare allahu tabaraka wa taala moƴƴori e meɗen enen ɗe ɗo mofte islamu wa nde ɗo deftere wiyetede alqur'anul karim. yo allahu tabaraka wa taala jaɓan en ko wonɗen jangude nde kon ɓe jangari nde ɓe e meɗen ɓen, yo allah newnan ɓe no ɓe jangira nde. sabu kala welsindiɗo jangari nde ɗo alqur'anare o heɓi tana, o heɓi nambara, o heɓi probléme ka allahu tabaraka wa taala. allah tabaraka wa taala wi waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ama qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. allahu tabaraka wa taala wi kala ɗurniɗo e nde ɗo alqur'anare an, kala ɗurniɗo ɗe ɗo aye jang alqur'ana yankoje, o ɗaɓɓi goɗɗum go ko hittina fi mum o acci alqur'ana, o ɗaɓɓi goɗɗum go ko sobino fi muɗum o welsindi alqur'ana, o ɗaɓɓi goɗɗum go ko girdi nano o acci ɗon alqur'ana, o ndaari gande o jangi o jangari alqur'ana, ya salam, walla o jangi alqur'anare nden o gollitirari. allahu tabaraka wa taala wi fa innahu, kanko on waɗɗo ɗum on, o ari e nyande darngal hara ko bunɗo. qala o wiya rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira. e jomiraɗo ko fi hen ɗum immintinɗalan hande ka darngal ɗo komi bunɗo, fewno no mi wonno adna waqad kuntu basira, mi laatino fewno gurnan aduna aɗo mi mayde, mi laatino fewno gurnan aduna aɗo mi mayde, hari ko mi yi'owo. mi laatino fewno gurnan aduna aɗo mayde, hari ko mi yi'owo. allahu tabaraka wa taala wiya konin tigi kadhalika atatka ayatuna, konin ardirma ayeji amen ɗen, ɗum woni alqur'anare nden e ko nde jannata kon. fanasitaha, ittuɗa haqqil ma e qur'ana, yejjituɗa fi alqur'ana, woppuɗa alqur'ana, seluɗa alqur'ana, sina tana e nambara yani e ma, moɓa yimɓe, yoɓaɓe, nyamminaɓe, sodaɓe ɓe jangani alqur'ana yeru ɗum. woɓɓe hay ɗum watta. allah wi wa kadhalika alyawma tunsa, no andirɗa hoore maɗa non a yejjitirino non alqur'anare nden, hande kadi ko nin yejjitirteɗa. bimana ko nin yejjitirteɗa, awa ko nin woppirteɗa, ko nin pottinirteɗa yurmede allah, ko nin pottinirteɗa malal yana e malki sande yo allah dando en. haray musidɓe julɓe tedduɓe e yewtuno wonde, si iwi e horugol ngol, iwi e wano waɗugol umra on, iwi e wano naafugol ngol, haray no hikko ɗon kadi e ɓure golle ɓuraɗe yiɗede ɗe jiyaɗo allah gollata e sumaye o hori o hora ko jangugol alqur'ana. ko ɗum mi fandi ɗo o hori o hora, si tawi on tigi no selli, o ala e seteyagal, siko sonnaje mo laaɓi, o alda e ƴiƴam farilla e ella, tawi ko helli faɗo ko julɗo ko yo horuye. si o horari, o ɗaɓɓitani hoore makko tana e nambaraka allahu tabaraka wa taala. allahu ndaari marɓe nganto ɓen, o hoynitani ɓe, o hoynitirani ɓe honɗum yo ɓe ñaamu ɓe lintoya e ñalɗigoɓe yoɓa. faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. kala tawɗo e moɗon hino nawni, maɗum hino e seteyagal, yo o ñaamu o lintoya e ñalɗigoɗi wona suumaye o yoɓita. annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe nuli yumma meɗen Aisha yottin e sonnaɓe mofte ɗen, wonde haray si tawi kadi ko ƴiƴam farilla ɓe wondi e mum walla jibingol ɓe laaɓari, haray yo ɓe ñaamu ɓe linto e ñalɗigoɓe yoɓita. julde nde wota ɓe juulu, ɗum ɗon ɓe okkama ɓe yoɓitoyta.
nene Aisha radiyallahu ta'ala anha ɓe maki kunna umirna bi qada'i siyam walam nu'mar bi qada'i salah. ɓe maki onon sonna enen sonnaɓe julɓe ɓen en yamirama yoɓitoygol korka kan kono en yamiraka yoɓitugol julde nden. ɓe mana julde nden hiɗon yafana sanga tawi hiɗon fiili on ala e juulude, walla sanga tawi hiɗon jibini on labari ɗo ko yon ñaamu, ɗo wota on juulu. si tawi sumaye mayoyi ko ñawlino ɗon ko ñaamuɗon ɗum ɗon yoɓiton, amma korka kan on hokkama. hakaza hakamal islamu, ko nin islamu on ñawiri leyna, ko nin kadi hewtiri en, ko nin joliri immorde konguɗi karamakoɓɓen gilay sahabaɓe nelaɗo ɓen ha hewte tabi'una en, ha arani tabi'u tabi'ina en, ha hewte fewno meɗen ko ɗum ɗo woni ko jangaka islam. wonde sonnajo on so tawi himo fiili wotaw hoori dow ƴiƴam nan, wotaw juuli dow e majjam, wota modi makko yettomo kadi e baldi himo wondi e ƴiƴam fiilanduru. ka suudu Allah hormanteru ka Kaaba wotaw wango e mayru, ko heddi ko yo yawo golla, kono wotaw wango ka suudu Allah hormanteru. wotaw ƴettu alquranara nden o tama, woni nde fow e mayre, woni feccere mayre, woni juzu mayre, woni ɗerol gotol mayre, woni alluwal mayre kayre alqurana on, wotaw ƴettu ɗum o tambo, wotaw rondo yaada e mum, bi mana wotaw foccu koyɗe, yani o rondo. kanko sonnajo fiiliɗo wonduɗo e ƴiƴa laaɓari, walla kanko sonnajo jibinɗo o laaɓari taw batte ƴiƴan ɗan, oɗo o waɗata ɗiɗo. heno harmanimo rondagol qur'ana, memugol qur'ana, wundagol qur'ana, foccagol e qur'ana, joɗagol waalo ajjonde walla lelande, tawa hemo wondi e ƴiƴam fiilanduru walla ƴiƴam batte jibingol, ko wiyete kon damun nifas, pullo no wiya ɗum ɓesugo. amma siko wonduɗo e ƴiƴam ko wiyete kon yafoɗon akramakumullah, yo neniraɓe a yalla ɓeydan on teddungal. si tawi ko ƴiƴam nawnare wiyeteɗan ɗan damu fasad, ko ɗan wiyete istihada, eɗan wiye ka pular jarge. si tawi ko ɗan ɗon o lototo longal gotal janal, o kalira ɗan ko wiyete ko hafaza, o protège o fiwata ɗan ilu, fiwata ɗan sintu e conci ɗin, walla e ɓandu nu, walla e nokku julirɗo on. oɗo o juulida e majjan, o horida e majjan, o wangoday e majjan ka suudu Kaaba so yehi umra ma hajju. si haaju modi makko yani e makko yottagol mo, yottotomo. amma wonduɗo e fiilanduru on, walla wonduɗo e ƴiƴam batte jibingol ngol, fala yajuzu laha hadhihi l umur shar'an. ɗi fiyakuji ɗi jantiɗen ɗo ɗi dagantako mo, ɗum ko non sharia on addiri. kala jogiiɗo ñawore gonde wona nde ɗo, ko ñawore makko wona ñawore islam. islam koko Allah ñaawi kon, e ko nelaɗo Allah ñaawi kon, e jonnaɓe garanti ɓe yo taƴu ñawoje ko ñaawi kon. wona neɗɗo tawowo hay mo goto arabu si windama, mu arabu phrase si windama yo maso, wata masude, o anda fus e islam. ɓaytu ngara e Facebook on ko kanko jeeyi compte makko on, so sodi pass ko kanko jeeɗi, o uddita compte makko e Facebook e joɗagol e wordo wardanagol e yimɓe. yo on tigi hulu Allah o andita landitede ko wowluno. wama yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid. goɗɗo wolari konngol sina yo andu renuɗo mo e windowo seedito hino takko makko ɗon. inna alaykum la hafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. ande hino tombi e dow moɗon renuɓe on tedduɓe, katibina kadi windoɓe kadi ko wonɗon e wowlude kon. wata goto wowlu ko anda e dina, wata goto wowlu ko alana gandal. la taqufu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah tabaraka wa taala wi wata darano ko alana gandal ko. la taqufu ma laysa laka bihi ilmun. inna as-sam'a anduɗe nanirɗe maɗa, wal fu'ada e nde ɓernde maɗa ɗo, wal basara e ɗe giiɗe maɗa ɗo, wal fu'ada e ɓernde nden ɓay ko kañum e hunduko kon jogodiri. kana anhu mas'ula,
ɗum ɗo fof ko landitete ɗum nyande dargal. Hunduko ko honɗum wowluno, ɓernde ko honɗum miijino bugani hunduko wowli, gite ɗen ko honɗum darno ha ɓernde nden so'i, noppi ɗin ko honɗum nanno ha ɓernde nden faami. On tigi landitoyte ɗum yawmal qiyama. Idan mo be yo hulu Allah aynita ko wolata kon e ko huwata kon. E gandi nde ɗo alquranare ko duwande jangede moƴƴa nde lewru sumaye on. Mo wawi cippinde nde lawol yo wakkilo, mo wawari yo feccunde hakkunde, mo wawari yo jangu ko ɗuuɗi e mayre, mo wawi yontere be cippingol nde yo waɗu, mo wawi balɗe tati be yo waɗu, mo wawi nyallal be cippingol yo waɗu. Ittiri ɓoori nande nden e cellal mangal e tammo marɗa on. Salafu salihi en moƴƴuɓe aramɓe ɓen ɓe waɗayno folotiro wano otoje ɗen ka circulation. Eɗo gandi ɗo e Kindia, Konakiri Kindia 100 et quelques kilomètres, 100 et quelques kilomètres ɗo e Kindia no wodi otoje dogoje ɗum leer goto. No wodi goɗɗe ko leer ɗiɗi waɗata, no wodi ko leer e feccere goɗɗe ɗe waɗata yo musidɓe julɓe tedduɓe. Cellal ngal fotata, wakkilare nden fotata, ɓowringol alquranare nden fotata. Ɓay non ɗiɗo fuu fotata harayke jangugol alquranare nden jippina. Ɗo kadi en fotoyta. Eɗo gandi pradowal e renohu e baabiru e motoru e weloru si nangi lawol moƴƴol ɗiggugol wiyama ko hongal adoto hewtoyde, ɗen gandi adoto ngal hewde ngal. Hiɗen mari ɗo téléphone ji, hiɗen mari ɗo téléphone ji Android itata $100 soda tawa udditante Facebook, udditante WhatsApp, udditante Telegram. On $100 ɗon ko moyen 1 million de no frangine. Hiɗen mari ɗo téléphone ji musidɓe julɓe tedduɓe ko $1000, ɗum ko moyen 10 million seeɗa. Téléphone ji no ɗo ko $2000, kono ɗi fof yiɗi gollitirede mo be e taqa mum. Ko ɗum waɗi haray Allahu tabaraka wa taala ko ndaari e meɗen ko anni on e tinnare nden. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Haray tawe e tinnotoɓe ɓen, tawe e wakkilotoɓe ɓen ka lewru sumaye ɗo, hara nduɗo lewru ma yaari a luttira bakkatu kadi. Wakkiloɗen hara nde sumaye no maya, hara en luttirari bakkatu sina ko jogiɗen e haqqeji yimɓe. Amma haqqeji yimɓe ɓen ko jogani ɗen yimɓe, hiɗa kansi goɗɗo, hiɗa deturni goɗɗo, hiɗa hippi goɗɗo, hiɗa yawtini kerol kawtal maɗa, hiɗa yawtini born kerol, hiɗa lurri kawtal, hiɗa wujjuno goɗɗo. Ɗum ɗon Allahu tabaraka wa taala nde no accani ɗum ko sanga ruttiɗa e on mo waɗuɗa madama woni ko jogiɗa haqqe makko wonɗo e juuɗe maɗa. Ɗum ɗon an e Allah tabaraka wa taala wawata regilde ɗum. Allah jaɓantama regilon ɗum o walle luttina haqqe goɗɗo. Allahu tabaraka wa taala o wonari lil kha'inina khasiman. Allahu tabaraka wa taala o wonari on Allahjo wallitotoɗo toñowo han o toña. Allah ko woni ko wontidowo e toñaɗo muññi habbitimo kanko Allah, o wila ansurannaki walaw ba'da hinin. Ko an yo wonki toñaki muññori fi amin Allah, o wi mi wallete haysi ko nyande go'o. Wama rabbuka bizallamin lil abid. Joma ma wonari toñowo ko ɓuri e fanɗude toñe. Ko ɗum waɗi haqqeji yimɓe ɓen ko on tigi jogi kon, ɗum ɗon ko be o jonnita haqqeji ɗin o tottaɗi, walla o yaafino e on jon haqqe on accanamo. Ɗon hara e waynodiri e muɗum ko wonde yewde ɗo fi muɗum ko junubaji, bakkatuji wonɗi ɗin hakkunde amin e Allah, junubaji wonɗi ɗin hakkunde meɗen e Allah, junubaji wonɗi ɗin hakkunde maɗa e Allah. Ta ɗum ɗon ko jeeya ɗum e haqqeji Allah ko wopuɗa. Wota sumaye accide e gotel e ɗi bakkatuji. Sabu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki nyande go ɓe ƴawde ka gangunal maɓɓe fillama e maɓɓe he waɗugol khutba juma kaliji tati ɓe ƴewi ka gangunal aranal ka mimbar
kaɓe ƴata ɓe waɗa ɗon khutba juma on pulpit on podiyo maɓɓe on. ɓawo ɓe ƴawi aranal ɓe maki amina, ɓe ƴewti kadi ɓe maki amina, ɓe ƴeyti kadi ɓe maki amina. ɓawo ɓe gayni sahaba en landiɓe nelaɗo ko hunɗum woni ko ammin ɗo laaɓi tati. ɓe maki ko jibril ari yetilan joni kaari ko huɗaɗo e kaari ko huɗaɗo e kaari ko huɗaɗo. nde o wilan kaari konin ɓe makiri ɓe maki. nde o wi'i kaarijo ko huɗaɗo o wi'a qul amina fa qultu amin. o wi jibrilu wi'aylan, nelaɗo maki jibrilu yala wi o amina, mi wi'a amina. sahaba en landiɓe ko homɓe woni ɓe yimɓe tato ɓe jibrilu holli ko huɗaɓe, yamiri nelaɗo yo ammin, ɓay o huɗiɓe, nelaɗo ammini. ɓe maki arano on ko wuriduɗo e yumma mum e ben mum. o wuride maɓɓe ɗon ha ɓe nawyi ɓe ronkiti e juuɗe makko. o heɓi dole e cembe ko dankoroɓe ɗo. o wuride maɓɓe ɗon ha ɓe maayi ɓe acci mo aduna ɗo. kanko kadi o maayi o tawtoyiɓe ka Allah, tawi o heɓari e maɓɓe ɗiggere moƴƴere nde andanɗa hoore ma okkay mo yarluye Allah e welaye Allah, o yafane junubaji makko, o naata aljanna. oɗo ko huɗaɗo wi o amin, nelaɗo maki mi wi amina. ɓe maki ɗimmon ko man zukirtu indahu falam yusalli alayya. ɓe maki ɗimmon e ɓen huɗaɓe ko on mo andanɗa hoore ma inde an wowlama ka makko, oɗo o juulari e an. o nani inde an no wowle, o waɗari salatu e dow an, o juulari e an. oɗo kadi ko huɗaɗo wi o amina, nelaɗo maki mi wi amina. ɓe maki oya ko on mo sumaye dari. du sumaye tawi mo wuuri, himo wawi, himo wawani hoore makko, moodi sumaye mayi accidimo e bakkatu. oɗo kadi ko huɗaɗo wi o amina, nelaɗo maki ko ɗum nan ɗon miɗo wiya amina laaɓi ɗin tati. hara ko honɗum mi faala en wiwde ko yen profitez vous, profitons nous, profiten e nder nduɗo lewru. ɗuɗɗinen qur'ana ko janga, ɗuɗɗinen ko juula jemma, ɗuɗɗinen ko insina, ɗuɗɗinen ko du'a. heɗon gili nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wonde inna lissaimi inda fitrihi da'watu la turaddu. neɗɗo horuɗo sanga hewti ka o hunto emo mari du'a mo du'oto ɗon. on du'a ɗon na bonowo, on du'a ɗon na fukkotoɗo, on du'a na yanowo, on du'a ɗon na yarowo mere, on du'a ɗon ko jabotoɗo. inna lissaimi inda fitrihi da'watu la turaddu. hadise on ko ni holliri horuɗo no mari sanga huntari makko du'a mo du'oto, on du'a ɗon na o bonowo, on du'a ɗon na o ronketeɗo jaabirede, on du'a ɗon ko o jabotoɗo ko sur. nelaɗo jonni assurance wonde on ɗon du'a ɗon o jabotoɗo. woɓɓe wi ko sanga o ɓanni sunna kati makko fi huntagol, woɓɓe wi ko sanga o yi juldanu nu, woɓɓe wi ko sanga wo e nder nyallal makko ngal kanko horuɗon himo habbi hunto yagol, fewndi ka o huntoto ɗon o du'i. ko waɗi Cheikh Albani ɓe maki eɗa wawi hulitande du'oɗa ado a fuɗɗade nyamude e nder ko nyamata kon kadi hen du'ora ka fondo ma. sa gayni kadi huntagol few du'oɗa, toroɗa Allah tabaraka wa taala moƴƴere nde faalaɗa, dandinoɗa e makko bone mo hulɗa. oɗo du'a ko jabotoɗo. haray ko sifa ɗiɗo mi falano en fillitanade. aranu ɗum e golliji ɓurɗi moƴƴude ɗin gollugol ka sumaye ɗo. si iwi e horugol ndugol ɓe gandi ko nafe ɗen. si iwi e wano nafe ɗen ko wona yawgol waɗa umra ka lewru sumaye ɗo. baraji ɗi no mawni ha no foti e hajju. si iwi e ɗum ko jangugol alqur'ana on e nder nyallal ngal. si iwi e ɗum ko waɗugol ɗuɗɗingol sadakaji ɗin, al iksaru min as-sadaqat, huntariji ɗin, huntingol horuɓe, wallito horuɓe ha ɓe hunto, moɓidira, nelda julɓe, wasuɓe miskinɓe, ko ɓe wallitora fi huntari ka sumaye ɗo, ɓe huntoro arsike maɗa. ko ɗum waɗi menen min organise oɗo programme iftar as-saimin Ramadan 2023. ko 2020 fuɗɗi ɗen, 2021 woni ko ondin ɗen, 2022 kan en janɗinno en wawno hewtoyde hay ka sera ca'i Ñande Konakri ɗo, wano e nder Dubrika on e wano Fodi Kariya, ɗum ka wiyete Mafereya ɗon en wawno hewtoyde nokkeli sertuɗi ka serari. kono en ngal ɗo en wawari yawde taw sabu manque de moyen on, sabu mankirede ko naɓete kon e ko ɓentigi neldete kon ka fulawaji. ko ɗum waɗi men fonti juuɗe men holli men tori
min jonni hay oɗo numéro téléphone mo wonɗo yiwde ɗo wonande faalaɗo participude oɗo programme barnamiji iftari saimin ramadan 2023 min jonni o numéro orange money mo yiwɗon ɗo 622 27 11 67 fi kala faalaɗo participude hara o adday ɗo ko Allah arsiki mo ka orange money ɓawo ɗum o jokkintina siko sms siko audio ka whatsapp ma ka telegram o humpita en wonde mi naɓi ɗon ha saba ka nangal ɗum ɗo koko wallitore alhamdulillah buy waɗi kono ha joni dow musidɓe julɓe tedduɓe hino barkiɗi hiɗen ɓeydi fontude juuɗe sabu andugol baraji e moƴƴere ko woni kon e nder o huntingol horuɓe hadis mo oɗo zeydu bun khalidil juhani filli sahabajo tedduɗo mawɗo ɓe fijata ɓe ɗaynata ɓe wolata sina gonga kulluhum udulun ko yimɓe nunɗuɓe o maaki wonde ne laaɗo Allah ɓe jamɓe kise woni e mum maaki kala huntinɗo horuɗo hiɗa mari baraji sifa ɗinɗi o heɓayno e baraji korka makko ka o hori kan e hoore non a ustantake kanko mo huntinɗa on o ustantake ka baraji makko hay hunde bimana baraji makko ɗi o heɓayno ɗin a heɓay waɗin gayru annahu la yunqasu min ajrihi shay woni tun o ɗuytantake ka baraji korka makko unzuru ila hadihi ni'ma ndare nde ɗo moƴƴere Allah tabaraka wa taala oɗo heɓayno baraji 90 walla o heɓayno baraji 100 ko hori kon an huntinamo sa a huntinimo bimana a wallimo heɓi ko huntora a ɓannanimo ko huntora woni a defu woni a neldumo yo defu woni a moɓidirɓe nokku ngotum woni a naɓanmo be ka muɗum tentini sa wawi moɓidirɗe ɓe nokku ngotum kamɓe julɓe musidɓe maɗa ɓen a defaniɓe a huntiniɓe mo be e maɓɓe ɗon a heɓa yeru baraji 90 ha 100 ko heɓayno kon ko woni tun o ɗuytantake baraji makko ɗin hay hunde ndare moƴƴere ha on to mawni musidɓe julɓe tedduɓe wallahi si tawino ko yiɗangol hoore mum tun moƴƴere on tigi yettotono yeru mum on hay si koye ɓorto yeeya hay si koye waɗɗito yeeya oto mum hay si koyo yeeyitu tumbere mum leydi on faami waɗa kañum tun wano wowiri warrude wano wowiri wallitorde non woɓɓe goo warra non jokka saayi kono tawde mo yiɗani hoore mum moƴƴere o yiɗan musidɓe makko ɓe moƴƴere nden la yuminu ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi hay gooto wonata gomɗinɗo ɗaɓɓaɗo ha o yiɗana musidɗo makko julɗon ko yiɗani hoore makko kon min yiɗani hoore amen nde ɗo moƴƴere ko ɗum waɗi min yanyi bara on e genge nden ɗon toɓɓere aren e toɓɓere essentiel go kadi hiɗen horude ko wonɗen horude yo musidɓe an julɓe tedduɓe ɗum hino haani ka battina e meɗen ko ɗum waɗi en formula yewtere nden formulire nde landal ene musidɓe julɓe tedduɓe si en juuli no haani battinde men ka hana battinde jaabawol ngol wonoyay si tawi en juuli no duwa battinde e meɗen ko ɗum waɗi Allah tabaraka taala wi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala dhikrullahi akbar nde ɗo julde Allahu akbar oɗo ko jumla tawkidiya Allah no tentini yewtere nde sabu naadugol inna on o wi inna salata tentinama tabiti nde ɗo julde kanat nde laatiki alal mu'minina kitaban maw dow gomɗinɓe ɓen nde waɗana waɓutu o wi kanko Allah aqimu salata wa atu zaka ñinne julde nden totte zakka on o ari o yeeti en non moƴƴere koni kon e nder julde nden o wi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi akbar inna salata no nde julde tanha hinde haɗude o wiyari inna salata nahiya la ko nde haɗore o wi hinde haɗude Allah conjugue verbe on au présent de l'indicatif o waɗi tasrif on fi zamani alhadir o wi inna salata no nde ɗo julde tanha hinde haɗude on ɗo ko istimraran hinde haɗude on anil fahsha'i wal munkari firoɓe wi julde nden haɗay jeeno nde haɗay ñiddoldu
nde haɗay wano kansu, nde haɗay wano toñe, ɗum ɗo fof ko minal fashai wal munkari e piiji añaaɗi ka sharia. ɗum woni julde nden haɗay on e tuusugol haqqeji yimɓe ɓen. julde nden haɗay yimɓe ɓen e tuusugol haqqeji yimɓe ɓen. mi jonna on misal. si on tigi yiyama ka julidde, o yidama e jama on, o andi on ɗon kadi hersay yidede e goɗɗi goo, ko ɗum waɗi o haɗay hoore makko, o wiya ɗum ɗo mi watta yalla dandan julɓe ɓen humpitade miɗo e ɗum. mi natata ka makkiruɗo sako mi yera beere, sabu on ɗum yalla dandan julɓe lagine e musidala humpitade mi waɗay ɗum. ko ɓay a juuli ceerno. ɓay ko mi julɗo yalla dandan mi wadde ɗum, ko ɓay a huli Allah tabaraka wa taala. isan neɗɗo no accira bone sabu kulol makko ngol o huli Allah wongol ka ɓernde makko, emo accira kadi bone sabu hersa ka o hersi julɓe ɓen. fo e mum himo mari moƴƴere e muɗum. man taraka al harama lillahi awwadahu llahu khayran minhu. kala accituɗo ko harmi, tawi ko fi Allah waccitiri ko harmi kon, o hersi julɓe ɓen, o huli Allah o acciti on bone ɗon, Allahu tabaraka wa taala waccitanaymo ka gurdam makko ko ɓuri on bone ɗon moƴƴande mo. joni wiyen on tigi ko yeeyowo sigareti, walla on tigi ko yeeyowo durogu, walla on tigi no waɗi suudu ka jeene o yoɓe, walla on tigi no jokkodiri e rewɓe ɓen no fo waɗandemo, rewɓe yimɓe, rewɓe jananɓe, walla on tigi no jokkodiri e worɓe no jaati worɓe ɓen ala ko moɗamo waɗande. o ndaara ɗum ɗo fuu no ɗuuɗi ko wona waɗanede kon, o ndaara ɗum ɗo fuu ko woni heɓude kon pellet na seeɗa. o wiya sabu Allah mi acciti ɗum ɗo, sabu Allah mi wattata ɗum ɗo, sabu Allah mi rewtata e ɗum ɗo. yo Allah dandan julɓe ɓen yi'ande lan ɗum. oɗo woni hersude julɓe ɓen huli Allah tabaraka wa taala. ɓay o acciti on bone ɗon, Allahu tabaraka wa taala wattitanaymo e gurdam makko ɗan moƴƴere ɓurde ko heɓayno kon e on bone ɗon. siko jawdi, Allah arsikaymo jawdi ɓuri ko heɓayno kon e muɗum. min mi waddi ɗum e njula sigareti. o wi Ustad Abdallah ko hatta mi accita sigareti, min mi tanti e commerce domaine ji buy ko e cigarette ɗo mi fuɗɗi hebde jawdi. min yawa accitu kadi sabi Allah ndaara. ɓayo acciti musidɓe julɓe tedduɓe o moƴƴorno yan sodugol Mercedes 190 191 Mercedes Benz Mercedes wal o soduno ari o torri lan du'a. ɓayo acciti ko nder lebbi jeego o naati e yeeyigol piiji goo dagiiɗi. Allahu tabaraka wa taala yanyi arsike on ɓuri ko heɓayno kon e sigareti. ɓe sikkoɓe ko si feni si heɓa goɗɗum, kala ka fenuɗa heɓuɗa 50 si a nunɗuno ko 100 heɓoyaynoɗa. no gasa non nunɗa ronka hendade 100 on ɗon, Allah réservanemo o maranemo ka ɓurma moƴƴande ɗon. ñande tawi ko nde ñande ɓurɗa mapade, Allahu tabaraka wa taala addane nden moƴƴere. ndaare ko Allah nuli nelaɗo makko yo yewtu en e hadise makko selluɗo. annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki no woodi yimɓe du'otoɓe toro Allah ka adna ɗo, ɓe toro Allah ko ɓuuyi. Allah tabaraka wa taala ƴetta ko ɓe turi kon fu wiya malaika ɓe marane jiyangel angel, dakhiru li abdi ila yawmil qiyama, marane ɗum jiyaɗo an on hanka ñalande dargal. ɓe mara on tigi aroya o maya o aroya ka dargal o daro o fuɗɗe ñawede, ta boneji ko naɓori kon no ɗuuɗi ɓuri moƴƴereji makko ɗin. eɗen andi noon wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. kala mo moƴƴereji mum ɗin foygiti ka beɗi balansi wo, oɗo haray ko ɗum wiyete nene makko, walla unorde makko nden, walla deƴiroyde laalagal hoore makko nden kaka hawiya. wama adraka ma hiya narun hamiya. Allah wi hawiya ko yiite oyunge. on tigi tawa ɗo pellet pesanama ko golluno kon fuu, sina ko tawi o anda fi mum kon, kono ɗo ha joni sottari ɗo o yaha yiite. o wiya Allah, Allah moƴƴereji an ɗi lanni. Allah wiya malaika ɓe yahe nokkel kaari, ko jiyaɗo an torinolam mi wi dakhiru lahu, maranemo ha ñande dargal addon ɗo. malaika ɓe si fokkite yaddoygo ɗum hara ɗum no waɗi pelle pelle, hino towi ɓuri pelle aduna, hino janɗi ɓuri pelle aduna. ɗum addoy hara ko tulɗe baraji. malaika ɓe ndifa ɗum adda ka dargal. subhanallah, ta wurin heƴata e beɗum pesirkum, haqqil wawata estimude ko combien de tonnes ɗum pesata. Allah wiya wattanemo ka balansi makko. si ɗum tonama joɗni ka balansi on otta. Allah wiya raditu an rabbi an abdi, ngel jeyangel an mi yaafike ngel, mi yarlanike ngel.
kanko kadi o wi'a raditu an rabbi, raditu li rabbi, min kadi mi weltanike joma an. ko ɗum woni radiyallahu anhu wa radu anhu. ɓe weltanike Allah, Allah kadi weltanike ɓe, walla Allah weltanike ɓe weltani Allah weltaniɓe ko ɓe golli kon ɓaawo ɓe yoɓoyama kamɓe kadi ɓe weltani Allah radiyallahu anhum wa radu anhu. jiyaɗo Allah wiya Allah ɗum ɗo na min golli ɗum ɗo, Allah wiya ɗum ɗo wona ko gollani, ko du'a ma mo torino ɗalan mi tawi ko lakara ɗo ɓurma moƴƴande ɓay kanko woni alimul ghaibi wa shahada, anduɗo ko wirni e ko suuɗi kon, ko feeñi e ko suuɗi kon. kanko Allah andi ko suuɗi kon e ko kanko Allah tabaraka wa taala andi ko feeñi kon. o wiya ko ɗum ɗo gollunoɗa, ko ɗum ɗo du'inoɗa, mi tawi sa hettuno ɗum aduna, faaleji ma aduna ɗi lanna aduna, ɗi rappa, aroya ɗo hiɗa maapi wano ma porɗa ɗo ni, hara alaka ƴette ɓayna ko goɗɗo kon mi ƴettata mi jonne. haray ɗum ɗo kadi yo fawi ka balansi makko. si ɗum fawama jicca boneji ɗin fof on tigi natoya aljanna. ko ɗum waɗi nelaɗo ɓe jamɓi kisiwne mum maki inna du'aakum la yustajabu ma lam ta'jalu. du'aji mon ɗin hiɗi jabade de, Allah jabinayɗi fanni on hawjinari Allah. musidɓe an julɓe tedduɓe, wiɗen si en juuliɗen habbi résultat, si en hoori ko yen habbo résultat. ko honɗum woni résultat korka? ko honɗum woni résultat julde? en jantike ɗum inna solata tanha anil fashai wal munkar. julde nden haɗay en boneji ɗin e añaɗi ɗin ko sharia interdisaji ɗin. sabmo juuli o hersande julɓe ɓe o juldata ɓen yiratamo ellaji ɗin, o suuɗo o waɗaɗi ha o tamodi himo suuɗade yimɓe kono wawata suuɗade Allah, o bugo to o rutto ko Allah tabaraka wa taala o toromo yaafuye. ɗum woni o tuuba tawbatan nasuhan, yaafe. o tuuba tuubu ɓe laaɓuɗo o rutto ko Allah tabaraka wa taala. goɗɗo arno ñande goo ka gando molanaɗo maketeɗo Ibrahim ibnul Adham, o ari ka ceerno on, o wi ceerno, o wi en juuli ko juuluɗen, en hoori ko horuɗen, leter i wari ka Allah ari en jaɓanama walla en jaɓanaka. jonno se yehi lakara en tawi en jaɓanaka. ceerno maki se yehi non en tawi en jaɓanama, o wi ɗon hiɗen andi haray en moƴƴirama. sen tawi en jaɓanaka, o wi ɗon kadi haray en moƴƴirama. o wi sabu honɗum, ndaaru ko julde wonma accinde kon adna ɗo, ndaaru ko julde wonma haɗude kon adna ɗo, ndaaru ko julde wonma addande kon adna ɗo. hayka adna ɗo a tawa julde nden no wondanma e nafa, sabu eltagol eɗa andi a eltay, ɗune a ɓoositoto e nder julde nden, articulation ji ma ɗin fof ɗi wonay a mouvement, ko ɗum woni a désarticoloto e nder julde nden, a ɓoositoto. ŋooɗere nde neɗɗo mo juulata mari nden hino ɓuri ŋooɗere juulowo ko ŋooɗata kon. e ko julde nden faway ma kon hersa, Allah ta julɓe ɓen tawan e ɗum, Allah ta julɓe ɓen yiyan e ɗum. on tuman waya fokkiti ceerno maki ari ɗo. ceerno maki haaju Allah ala e windangol e letere, o jaɓani en, o jaɓanari en. o wiɗa andi sabu honɗum, ñande Allah yeeti en wo ko julɗen kon e ko horɗen kon fof jaɓama, en wiyay hande kadi awa fawtoɗen non joni ɓay Allah waɗi en golli ha o jaɓi en malama. o tagiri en fi dewal, o yiɗangal kupa ha ñande mayɗen, ko ɗum waɗi o yettako en so jaɓi e so jaɓari. o yawi ceerno hiɗon mari faamu. o wi kadi mi yetoma ɗo goɗɗum, si Allah windani en letter ko juuluɗon e ko horuɗon fof mi memari, mi jaɓanari on, mi jaɓanta on, hande kadi en wiya awa Allah ɓaysi min golli a jaɓata, min gollata, en démissionnay. so yetike en mi jaɓi ko golluɗon kon fof on naata e aljanna, en wiyay fawtoɗen non rewgol mo, ɓay gandi en jaɓanama, en windama natugol aljanna. e hille kanko Allah ko tagiri en ko fi rewmo, wama halaktul jinna wal insa illa liya'budun. ɓayle ko fi ɗum o tagiri en, arsike men ko kanko fawti,
gurdam men ko kanko woni jerude ya salam o wi rewelan ɗum hatta ya'tiyakumul yaqin ha nyande mayde ari on wala tamutunna illa wa antum muslimun woto mayi sinara kon julɓe jebbilaniɓe Allah jon non Allah yetta ko en o jaɓi fi wota en wi a joni ɓa en andi en jaɓi e malama hacciren ni o yetta ko en jaɓari fi hen ɗum fi wota en wi ɓay awa ko nin o yangay en woni o yoɓata en acciren non isan o wi en continue kono felliten tun Allah ko yurmeteɗo dewe ɗen fuu tawata o jaɓari fuu ɗulle ɗaɓɓiten sababuji jaɓede dewal ngal mi jantano en ɗi fiyo dewal ma ngal jaɓe bandirawo musidɗo julɗo tedduɗo sutiɗo lan e heɗitiɗo lan ara nun ɗum a wonay jon tawhid sabu sa shirka ni Allah tabaraka wa ta'ala golle ma fo boni Allah yetike ɓurnaɗo tage fo nelaɗo sallallahu alayhi wasallam o wi la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin Allah wi la in ashrakta sa shirki yo muhammadu am muhammad la yahbatanna amaluka mi woni sanne sanne golle ma poɓay hayra wala takunanna ma alati sanne sanne min alkhasirina ko a jeyaɗo e hayruɓe ko a jeyaɗo e perduɓe sinelaɗo kambiranama hunde wonde sa waɗinde golle ma boni a hayri an e min haray konto placera an e min place men on ko honto an e min mo shirkani Allah golle makko poɓay hayra nam e hoore kadi si shirku naadi goɗɗo yite o yaltata o yaltirta sabu tefore o yaltirta sabu yeƴƴitorede yurmede innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljannata kala shirkanɗo Allah harminanimo aljanna on wa ma'awahu nar jaƴorde makko nden ruttorde makko nden deppitorde makko nden ɗum woni werde makko nden kaka yiite wa ma li zalimina min ansar alana shirkoɓe ɓen ballo Allah tabaraka taala wi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah de o yafotako nde o shirkante himo yaafo non ko hewta shirku immorde bakkatuji ɗin wonande mo yiɗi ko ɗum waɗi ara nun ɗum fiyo dewal mangal jaɓe a wonay insan mukhlis khalis an shirki wa ahli shirki wal bidai ko fi hen ɗum en woɗɗitoto yimɓe bidiyaji ɓen sabu bidiyaji ɗin no heewi naɓugol yimɓe ɓen e shirkuji ɗin ko heewi e bidiyaji ɗin ko ɗi wasailu bal ko ɗi wasila ilal gaya on ko shirku on iblisa hanka fala naɓude jeyangel Allah ɗon koye shirkangol Allah ɓay si jeyaɗo Allah hewti ɗon haray iblisa hewtinimo ka fen akbarul kabairi inda allahi al ishraku billah nelaɗo landano sahabaɓe landiɓe bakkatuji ɗin fof ko ɗum ɓuri mawnude ɓe maki ko kafidugol Allah e goɗɗum ndu woni shirkangol Allah ayyul kabairi akbar wa qala sallallahu alayhi wa sallam ashirku ɓe maki ko shirku on pour waɗi si iblisa addi goɗɗo ka shirku hara e hewtinimo ka fen ka terminis bidiyaji ɗin noon no wona laawi no wona ɗate ko naɓa on tigi e shirkuji ɗin bakanwol talkuru e ɓaɓawol e teɓen ɗiɗo ɗi fo e majji musidɓe julɓe tedduɓe ko shirku innama tamaimu wattiwalat shirkun nelaɗo maki bakanji ɗin e talki ɗin nokkugo e teɓenji ɗin fo ko shirku fi hen ɗum a wawata haɓɓude talkuru ɗo walla jonneɗa bakanwol walla teɓenwol heɓa moƴƴere andita Allah ko anditata ko o jonnuɗo ma nduɗo talkuru e ngol ɗo teɓenwol e bakanwol a wawata daɗoyde bone andita Allah ko anditata ko jonnoɗo ma ɗum on a wiya e modi haysa tawnay Allah ko kafidede ko barki Allah e kaari be kafida Allah e makko kanko waɗanɗoma ɗum ko ɗum waɗi shirku on ko en woɗɗito ko woni dartade noon fi wota shirku haɗe sabota darsuji fi shirku bone shirku ka jantete aybina yimɓe tawhidi ɓen ko yimɓe shirku ɓen ahlu shirki al mushrikuna karamo ko batini karamo ko kataba karamo ko lasrari e groupaji mum ko ɓe woni yiɗande toɓɓere ɗo wole few sabu koye nder muɗum ɓe wuuri mi tañƴinaki trafikamɓe ɓen no yiɗi nangol fi dorogu no yewte mi tañƴinaki wuyɓe ɓen no yiɗi nangol fi nguya no yewte
awa yimɓe shirku ɓen kadi yiɗata nangol fi shirkuji ɗin no yewte ɗiɗi bonnay golle ɗi luttinay goɗɗo e tikkere Allah ɗi naɓa yiite ɗi luttina on tigi woɗɗitoɗen goo a woɗɗitoto shirku fiyo dewal ma ngal jaɓe en nani ayeje ɗen ko wi kon si nelaɗon shirkani Allah golle makko boni an e min en itti sikke ɗiɗaɓum ɗum waɗira non fi Allah ko wiyete kon al ikhlas a woɗɗitike ɗiya shirkuji dow to ara non joni wona sincere envers Allahu tabaraka wa taala. You need to be sincere in the sight of God Almighty. E bange Allah wona sincere wona laɓɓinanɗo mo kanko Allah tabaraka wa taala watta ɗon tammum ɗum iwtira ɓaawo ɓurnaɗo tage fo annabi meɗen Muhammadin sallallahu alaihi wasallam e nder gollal ngal ko ɗum wiyete tajridul mutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ayi amalin ta'amalhu. Kala gollal ngal gollata tawa ɗa jintini nelaɗo e maggal ida iwtiri ɓaawo nelaɗo e maggal dalil meɗen e muɗum Allah tabaraka wa taala wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira. Allah wi latani ko ñentinirgal mo moƴƴal ngal yiɗangal ngal naɓaygal e malal addengal on e faade yo Allah yiɗi on yiɗiningal ngal ka Allah ñentinirgal moɗon ngal ko e nelaɗo Allah on woni kal latanike on e nelaɗo Allah on o maaki kanko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba on fuu e moɗon ko natoɓe aljanna sina sali sahaba en maki nelaɗo ko hombo salto natugol aljanna hay visa américain salotako hay visa européen salotako en jonete visa aljanna saloɗen sahaba en maki nelaɗo ko hombo saloto nadde aljanna nelaɗo maki man ata'ani dakhal man ata'ani dakhala wa man asani faqad aba. Kala ɗoftiɗo lan iwtiri ɓawan oɗo o natay aljanna kala saliɗo ɗofta gollan ko on sali natude aljanna kala yedduɗo lan ko on sali nadde aljanna. haray musidɓe julɓe tedduɓe en falte daragol ɗo kono en artay e toɓɓere nden ko honɗum woni résultat korka si en hoori ko ye won huloɓe Allah onon sonnaɓe tawayɗa hoori modi ma no kafiduma e worɓe goo e gundo ko modi ma woni anda ɗum kono Allah taguɗoma on no andan ma ɗum an kadi ɗa hoori kono fahiɗa mari ton amman ɓe ɗa mari ton jatigiɓe you have girlfriends other rights all around kala ka tastaghfuna min annasi wala tastaghfuna min Allah hiɗen suuɗade yimɓe ɓen kono en suuɗota ko Allah haray kaɗo korka ka battinari woni an woni min woni wonɗo wo si en hoori ɓaawo korka ko en wontu huloɓe Allah idan en andi résultat julde nden ko won ɗum ko accingol en ɗi Allah faalaka ɗin résultat korka kan ko huwingol en ɗi Allah faala ɗin almami meɗen maliki ɓe maki ko wiyete kulol Allah ko fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat ko waɗugol yamiraɗi Allah ɗin acca haɗaɗi Allah ɗin ko ɗum ɗo wiyete kulol Allah hoora sumaye maya tun naata e deturnugol naata e bonnugol inde naata e ño'ugol fewno ay bunen e minta meminana ɗo inde goɗɗo nani miɗo hoodota bonnanan korka an kan kono si sumaye mayi subhanallahi o fonday baraka yimɓe ño'e fewno ɗo seedeji filmuji bonɗi ɗin fof no hippa mara siki miɗo faala wiwde yimɓe zamanu meɗen ɗo no way wasi no yeeti Allah menen ko wonanɗa men Allah ko sumaye tun Allah ko a Allah kono ko sumaye tun wallahi Allahu alladhi rabbuna fi ramadana la yazalu rabban ba'da ramadana o Allah wonɗo jooma min ka sumaye ɗo ha en fo hiɗen feewi ha en fo hiɗen moƴƴi ha en fo hiɗen nunɗi ha en fo hiɗen wakkili fi dewal ha en fo hiɗen terti harmuɗi o Allah ɗo kadi o serata de ɓaawo sumaye ko Allah meɗen ko ɗum waɗi man kana Allahu lahu rabban fi ramadana والشيطان له ربا بعد رمضان فليس له رب سوى الله سوى الشيطان kala tawɗo ko Allah jeymo ka sumaye kono ko iblisa jeymo si sumaye mayi oɗo ala jeyɗo sina iblisa sabu lebbi 11 on tigi no woni e programme iblisa
o ara e lewru woturu o faminkino o haɓɓito non ko ɗon fuu iwata. Naam, fuu no wawi iwde ɗon, kono ko wonande desiduɗo ɓawo suma e hotata hande kadi ka pirci iblisa, o natoyta hande kadi ka bara sheitan. siko jeenowo o tuubayi, siko yeeyirowo riba o accitayi, siko welsindiɗo jangugol o jangayi, siko sonnajo mo ala conci o ƴettayi, siko bonnuɗo dewgal mum o wattaygal, siko bonnuɗo haaju julɗo dagiɗo o yahay o watta, siko nyamuɗo ngel goɗɗo o jonnitay walla o yaafino. Ko ɗum ɗo woni maande kulol Allah ngol. Ko ɗum waɗi en nganditay aya on. Allahu tabaraka taala wi: kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hey ko non korka farlama e moɗon, horugol farlama e dow moɗon wano farlano e dow moftaluji attinoɗi on, o wi la'allakum tattaqun, bela jo on hulay Allah. Izan si tawi korka kan accari kulol Allah e meɗen, haray ko ɗum woni nafa ala ko horan ɗen, ɗum wa'i walandal oyangal, hiɗen jaɓanede kayen ala jaɓanede, ceerno maki hiɗen jaɓanede en ala jaɓanede, ala nama an ko ya wakkilo. Hulu non wota ronku jaɓanede, kono non tijjonde jaɓanaɗa. Haray non haray non ayni to mandeji no ton tindinayɗi wondeɗa jaɓanede. No jeeya e mandeji tindinayɗi wondeɗa jaɓanede dewal mangal, sansagol ma iwa ka boneji wonta ka moƴƴereji, iwtugol ma wongol bonɗo wonta moƴƴo, ɗum ɗo ko mande hiɗa jaɓanede. Sabu aya on wi la'allakum tattaqun, hiɗon horidde berajo on hulay Allah. Si tawi non on huli Allah ko honno andorta, on waɗay yamiraɗi ɗin, accon haɗaɗi ɗin. Izan wurugol e nder yamiraɗi Allah ɗin, woɗɗito haɗaɗi Allah ɗin ko mande kulol Allah. Jon non ko kulol Allah woni résultat korka. Si tawi résultat on heɓike, ɗum tindini golle ɗen jaɓama. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, mi darnira yewtere nden ɗo andintingol en fi ɗuɗɗingol du'aji ɗin sanga huntariji ɗin. Siko huntiɗo ka goɗɗo ɗaɓɓite du'a on: aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. Aftara indakum as-saimun, Allah yo horuɓe duumo huntagol kamon, Allah yo wonu huntinoɓe horuɓe, Allah yo horuɓe jaɓu huntorgol ko mo'on, Allah yo horuɓe huntorongel mon ha nyande mayɗon, Allah yo huloɓe Allah nyamu nyamete mon. Wa akala ta'amakum al-abraru, Allah yo huloɓe Allah ɗiggamɓe Allah nyamu nyamete mon. Wa sallat alaykum al-malaikatu, Allah yo malaika ben juulu e mon, Allah yo malaika ben du'anon. Yani mo huntori ngel goɗɗo, walla huntike ka goɗɗo, walla neldama huntari, ko wiyeten sunna kati konko ɗum ɗo o doranto waɗanɗo mon. Aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaykum al-malaikatu. Aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaykum al-malaika. Oɗo du'a Allah yo horuɓe duumo huntorgol ngel mon, mana Allah yon heɓu ko huntiniron yimɓe, Allah yon heɓu huntotoɓe kamon, Allah yo yimɓe ɗiggamɓe Allah, huliroɓe Allah harande, yettiroɓe Allah rewirgol mo harande, yo nyamu nyamete mo on. ɓay no wodi nyamoɓe hara tun kuda, no wodi nyamoɓe hara tun yalta paya, no wodi nyamoɓe hara tun mijo kisam boneji ɗin, ɓayɗen andi ɓe nayi saku wiide darotako. Ko ɗum waɗi ɓe yaka anglais wi: a hungry man is an angry man. A hungry man is an angry man. Neɗɗo welaɗo ko seytin ɗum. Wona ɓe noyna hemi sa hokki hunduko mako yam fusay ko nani ta ko heege. No wodi wiyoɓe hey Allah hey sallinodi ni mi sali mi julata am nyamari. Andi welaɗo ko seytin ɗum ko tikku ɗum. Jon non toroɗon Allah yo taw ko rewiroɓe Allah harande nyamata nyamete on huntinɗo on. Toroɗon Allah e malaika ɓen juulu e dow huntinɗo on. Haray groupe meɗen Duɗe Dina TV wondude e page ji soruɗe ley Duɗe Dina TV tambiti wano ogirde malal, aduyiɓe suddiɓe e page ji meɗen hedditiɗi
programme fiyen waɗu juɓɓudi fiyen wawu wallitade horu ɓenno ɓe huntora ko on numéro woni komi jonni dow ɗon kala wawuɗo heɓde ko ara e on numéro ɗon envoi Orange Money inchallah ara dambugal ngal no udditi ngal fermike wo kadi nyande juldandu yi'a inchallahu ka gayntagol yewtere men nden si neɗɗo woni hulowo Allah haray o woni malaɗo si neɗɗo woni mo hulata Allah o woni malkisaɗo si neɗɗo woni mo hulata Allah o woni faɗiraɗo arsike o woni ɓittiɗo ɓernde o woni susuɗo waɗugol masiboji o woni neɗɗo mayo mayde bonde so tubari si neɗɗo woni hulowo Allah c'est le contraire o wonay neɗɗo yajiraɗo arsike hayso heɓata buyi kono Allah surra e mo faɗinantamo arsike ndare ko aya qur'ano wi kon wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib kala hulɗo Allah Allahu tabaraka taala yaltinaymo e kala ɓittende yande makko namo ka o miijaki ha nokkugo wi in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan son huli Allah o waɗanay on yolɗende idan no jeeya e lekki arsike ko wiyete lekki arsike tan ɗaɓɓoye biniri nasi tan ɗaɓɓoye talkuru ndaaru o karamokojo mo wonɗa arde ka muɗum yo windane lekki arsike ndaari ka o wuuri ɗon ndaari togum ka woni sorde ɗon ndaari conciɗi o wattoto ɗin ndaari nyameteji makko ɗin ndaari mod gurdam makko ɗan tawan hiɗa ɓuri o hettare ara kam makko kadi ittangel ma wiya jaɓeɗo jonnon lanko okkata arsike si ono marno ɗum a tawayno hemo alɗi law kuntu a'lamu al-ghayba lastakhsartu min al-khayri wama massani as-su Allah wi nelaɗo yeetoɓe si tawi miɗo anduno ko wirni mi ɗuɗɗinorayno arsikaji ɗin on tawatano miɗo weela miɗo tampi bone kadi e sattende heɓatano lam mi nawnatano mi mayatano mi tampatano inna allahu huwa razzaqu Allah woni arsiko won dhul quwwati al-matin kanko woni jon cembe e doole tiiɗuɗe ɗen terte karamo ko ala ko ɓe wawi on waɗande kamɓe tigi hoore maɓɓe ko Allah woni ɓe faggude wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha ala ruɓaygel ka hoore leydi ɗo sina ko Allah fawti arsike maggel si tawi ɗarde ka goɗɗo yo walle fi arsike landimo fi ñuuƴi ɗin e gilɗi ɗin e kulle ɗen ka nder leydi ga e ɗe kulle ka nder ndiyan ka baharu e ɗe colle ka weeyo ga e kulle ɗen ka ladde ka burure ki est en charge hombo fawti ɗum ɗo Allah ko Allah tam Allahu o woni ko fawti ɗin annon hiɗa dogude yaaka goɗɗo habbiɗo hoore kuɗol fiyo wurnu ɓengure mum nden si yahoɓe ka makko yaari ka makko ɓengure makko nden lancoto walla o doga e ndin ɗon leydi o wiya ndiɗo leydi ɗo wonɓe ɗo ɓen ɓeɗo fo tewtike ustasu ɓen falaka men hande kadi woɓɓe huɗa wurin si yaha karamokojo kataba arno loji e quartier o wonɗon fayda ha neeɓi arnoɗo ka makko on o tawi on ɗon ko suuɗotoɗo bako ɓaawo gimbe ha naati o wimo kori jang o yawi ha ɗo ko quartier sunnani do marɗo siɓɓe buy sonnaɓe buumiɓe ustazuɓe mi wawata natugol ɗo mi suuɗaki o yawi wallahi si an arowo ka an on a suuɗike an wo min woyɗe wirti ka Allah tabaraka wa taala o wi min tikko bonɗo mi dareno mi accira ɗum kono ɗon gandi kala wurɗo argent facile arnakugol yimɓe ɓe détournaɓe ɗum wela tubande ko argent facile easy money ɓay ko easy money ko ɗum waɗi wela tubande yimɓe ƴetta haqqillaji mum ɗin tumba e nder mira jonna goɗɗo omba jonna goɗɗo kanko tigi o wawata uditande hoore makko arsike kono wallirayma Allah yetike ma kanko woni jon arsike on huwa razzaqu kanko woni arsike o won kanko fawti liƴƴi ɗin ka nder ndiyam kanko fawti gilɗi ɗin ka nder leydi kanko fawti colli ɗin ka weeyo kanko fawti dunse ɗin edi ɗin e dunsi ɗin ka ladde ko o fawti chinois ɓen o fawti américain ɓen o fawti arabu o fawti dendangal noir ko an o ronkata waɗande ko woni Allah tabaraka wa taala ko muyamma kon ko ɗum heɓata ko yawunu radiya aw radin bi ismatil jabbari fiik wona weltorɗo yallorɗo sendore Allah nden e maɗa ɗum a ɓuttini arsike ma yaaji a malama
amma yey kadi mayde moƴƴere an e Allah haray ɗon naɓidi so ɗum wopi ukkoɗa ka perda dina ma aduna ma kadi ron kamarsude di'ele luɓuɗe suuɗagol itta sadakaji ɗi nafitortake pusugol bofe ɗate cele hibbugol condi en e wattagol conci drapeau leyɗe ɗe ala leppi jeɗɗi ndaari tata si ɗum kadi na ko huppete few e kurundaje jane e mulle jane ɗe iwata ta ko piiji ɗi sheytanuji jonni huwodiraɓe muɗum ko karamokoɓe batini yo jonnu militanɓe mum ɓen ɓayɗo gandi ɓe ka UFDG fo no mari t-shirt ko andoro ko kamɓe ɓe ka RTG fo no mari t-shirt awa iblisa kadi no mari militanɓe ka hore leydi ɗo ɗe kurundaje jane e mulle ɗe ittetake a taƴude dande on tigi ɗen ɓuuri mo newa nada wiide a jaɓita nden e juuɗe makko shirkun billahi azza wa jal mo mayide e ɗum fa finnari khalidan on tigi ka yite ko luttowo haray si neɗɗo woni hulowo Allah o wuɗɗitoto ɗum fuu shirku o wuɗɗito ko sincitaka dina Allah no rewire o wuɗɗito lorrugol yimɓe ɓen e tampingol yimɓe ɓen o jonnita hoore makko Allah tabaraka wa taala o moƴƴo e tagu Allah ngu yeru ko wawi ko han ɗo woni ko suggude nde ɗo yewtere wi'uɗen korka kan batte makka on e min ko kulol Allah ko wiyete noon kulol Allah ƴetten konngol almami maliki ngol daroɗen ɗon ko waɗugol yamiraɗi ɗin acca haɗaɗi ɗin toni ɗon ala fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat ko waɗugol yamiraɗi ɗin acca haɗaɗi ɗin inchallahu taala mo wawi ɗum haray woni hulowo Allah ɗum noon korka no okka ɗum haray hande on ko ɗo wonɗen darade yo Allah waɗu barke meɗen o jaɓana en korka kan o jaɓana on ko woni ka kuriji kon no dari fi ɗiɗo sunnakatiji no dari fi ɗiɗo sullariji no dari fi ɗeɗo hiraɗe no wondi e boboɓe woɓɓe ko sowiɓe machallah en turki Allahu tabaraka wa taala yo Allah waɗu joddi mon yangiji moɗon jannatul firdausil a'la mi torike on o tan wuufu mboyri yari mboyri mi turbi mboyri mi ɓannani mboyri seede ko mboyri mi heɓari ko mi juulira mi toro worɓe ɓen kala heɓuɗo yewtere mon nden no arde yewtere men nden no arde kala heɓuɗo ko ɓorno ka juldere yo si tawi ko gotum heɓi tawi ko neldari arwa ɗon urɓa wiyaɓe ko ɗum ɗo heɓi hara joni waɗen urɓa mo hawri wo e mum o ƴetta ɓe wiya joni modi ɓay ko kaftane worɓe ƴette o non ha wiyam ɗo tori yo yafanelam mi heɓari e ngal ɗo komi holtinira on ko non gerdete wal sonnajo on ari joɗi ka escalier wol ɓay woni ha juldere nden lewru ndu darike ñande juldanu ɗum tawi sonnajo on heɓari complet ko juulira coci julde aɗo joɗi ke tambugal modi makko yalti e paɓe waɗoɓe musique ley ɗo ɓe hulata Allah hersata ko ñande julde ɓe arta ɗo e fijingol ɗo musique sonnajo on joni no lappude to imo yimude ga ko woni duɗɗude ton kon o waɗani ɗum kan kadi morceau ka o joɗi ɗon way wasi tun ko mi anda ko ɓenda mi anda siko latino no lappude to debbo naga boyri yari boyri boyri yari boyri boyri yari boyri comme morceau homboni no ko musique keso yaltuɗo on ka sumaye ɗo boyri yari boyri ko mbo kadi yimi ɗum o ini a ko menen rewɓe ɓe heɓari ɓen ko watto ka juldere modi makko ini eyo ko min wonɗa wiide boyri o soli paɗe ɗen debbo ini piiro ala ñande julde ko welo welo o yayni o oye min a bonnilam ɓernde debbo ini kono gadilam bonde ɓernde hayga tan mawɓe gotay ɓe ɗo yette baɓe ɓe mawɓe ni boyri yarari boyri kono noon ndin yardi boyri yo wakkilo harandi wonari boyri bimana boyri yarari boyri kono noon ndindi wona boyri yo ndi wakkilo harandi wonari boyri de bimana an gorko na boyri a yari noon boyri goyi kono noon wota wontu boyri de wakkilo ha ɓengu ma heɓa ko watto oya faami ɗum ye ñawlo e jilbabo e tiggare addi jonni ɓengu makko on tuman sonnajo sanji morceau on jakana ko sikkawo ko boyri woni boyri jakana ko sikkawo ko boyri woni boyri o yimi ɗum ɗon kadi ɓe famodiri idan haray ɗen toro sonna ɓen kamɓe kadi ɓe muñoro fi Allah enen kadi worɓe wakkilo ɗen juuti moƴƴa wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu